Alright, kadukomeze yana episode ya kabiri ya kalenda ya cyawe cyangwa se ingengabe ya gipfumu. Nuko dukomeye duheruka wa musore bari kumugenza ariko we ntabwo abizi. Noneho umufasha w'Imana ikagegeza kumuburira mu nzozi, ariko umugabo wagapinga ngo ni inzozi ibyo ni biki? Ibintu byo kudashaka kumvira Imana kandi twabisomye muri yo 3:3. Mane tu Habari wese. Kumbe ni wa musore. Bravo boss. Sawa. Kunga n'umufasha we. Alafu bosi, huyu hapa ni mke wangu. Bosi uyu n'umugore wanjye. Nafurahi kufahamu shemeji. Nishimye kubimenya. Kukumenya, sorry, mbabarire. Unange nuko nifuje kubamenya. Muvuye he mugiye he? Tumetoka kliniki tunaelekea nyumbani. Tuvuye kuvura tugiye mu rugo. Benja. Mbona mtembeza shemeji kwa miguu? Wewe umufasha uramujyana n'amaguru. Simonipigia simu. Niko yumpamagara kuri telefone umva impuhwe bihehe sagira. Mimi ndo nilimwomba tutembee. Nilikuwa nataka nifanye mazoezi. Ubyubugome abango ninjye amusabye ngo tukoroe imyitozo asikaje iminsi mike yo kubyara. Avango ntacyo mwinjiye mu modoka mbajyane. Avango tugihiriye yuko kuva turi no kuhagereza. Mimi ningewapeleka pocha kufanya nyingine kwenye gari tuondoke. Nubwo atari ndi kujya ndabajyana yo mu cyo mukora mwinjiye mu modoka mbaji ewe we kubwiye ngo bihehe nago twavuga ngo imuheze ni nk'izabihehe, ariko dafite amaso y'umwuka cyangwa se nkatwe gucya tubizi ya uratumeze nk'afite amaso y'umwuka kuko twamaze kubabona. Ntabwo wamenya ngo ibyabo ni ibihe, bamufiteho umugambi ndetse niwe babwiwe ngo bazamutambamo igitambo. Nibatamutambamo igitambo mu mezi 2 ari imbere bazatakaza ubushobozi bwo kubasha kubyara ndetse babe n'abakene. Amafaranga yabo pesa za agano, kuvuga ngo amafaranga y'isezerano muba mwaragiranye ubwo na isezerano ry'umwijima, bimwe twebwe tuvuga ngo kujya gusaba amafaranga ikuzimu, nibyo bakoze. Vida ngo baguha amabwiriza arenza yacu, umva ngo bampa amabwiriza ndayatsindwa gute. Vida uyu nitapewa masharti yitwa Vida, baba mimba kila baada ya mwaka mmoja. Bambwiye ujya ntwita buri mwaka. Atari sana. Biragoye. Abasazi ni watoto wangahe? Bivuze ngo ufite abana bangahe? Ni bora ningekuwa we ni mukuru muri ibi bintu. Ikiza nuko nako byara byibuze. Nkishima n'abana banje. Kisha miezi 3 tu. Yo bigeze amezi 3. Mtoto wao. Inda. Baza umwana bakamutwara kujya kumutambamo ibitambo, nukuvuga ngo inda ivamo. Gihangane. Iwunyihanganisha ikigere amafaranga nashakaga. Ngenda ryohega ubuzima nimpfa muzankingura. Ni kweli dada, maisha ni magumu, sometimes yanatesa sana. Bangu ubuzima nibyo koko buragoye rimwe na rimwe bigateza ibyago. Ngoja. Tunacheza na pesa zetu. Bakiri muri byo sinzi ibintu byumvisha avuga ngo ubutegereje ngo ndiko ntari abantu bari gushaka kudukina. Bari gukina n'ubwenge bwacu. Ahita abura muri ubwo buryo ukobwa yitwa Vida na Vida. Nindi vuze fresh. Nawe ngo bira bintu we yarabatanze ngo bamuhaye amabwiriza yo kujya twita buri mwaka, ariko yamaze gutwita inda itagira amezi 3 baraza bakayitwara, nukuvuga ngo ku mubiri igaragara nk'iyavuyemo bakajya kwitamamo igitambo. Bura atwitira abazimu sibyora bakamubwira ngo Paul ngurampa Paul y'iki kandi ari ubuzima no kurya amafaranga yagise wa wundi abagejejeyo iyo bajyaga ndufite impuhwe ziri hanyuma izabihehe kuba mbi ya ngo yitwa Shaka genzi bakitwa Tutu.
Hivi shemeji ana ujauzito wa miezi mingapi? Haja uri afite inda ya meza ngahe? Miezi 8. Mezi 8. Sasa none miezi 8 bado uko naye. Ama mezi 8 mukiri kumwe. Mke anahitaji uangalizi mkubwa sana. Uramufasha wakeneye kwitabwaho byo ku rwego rwo hejuru. Utiteza mama na mtoto. Utitonze wazabura umumama napenda kaka n'umwana. Ndugu zake walimtenga kwa sababu yangu. Tuvuga yuko bamuciye mu muryango we. Yewe ngo kubwe. Gute byagenze bite? Mimi wangu tulipendana. Ya n'umufasha wanje twarakundana agatangira kumya hiyo nkuru. Abango muyomba wanje kankubwire. Msingi na nabidi unisikilize na unielewe. Ikingenzi birasaba ngo unyumve. Unyaga amatwi unyumve. Kitu kimoja tu. Birasaba ngo uhitemo ikintu kimwe. Kati ya yuka puku wako hagati y'uyu nguyu Benja cyangwa se uyu mugabo w'umunyamafaranga kumbe. Kama kimchagua huyo kapuku wako. Nuhitamo uyu Benja. Ukachukua virago vyako ndani. Fata ibintu byawe. Na ufutike kabisa nisikuone hata kwenye mboni za macho yangu. Uhanagurike. Ama kokote. Sinzagira aho nzakubona ku maso yanjye yaba ahantu runaka cyangwa se ahantu hose. Maana kwenye hii dunia turumvikana uko muri isi ntawe udakunda amafaranga. Mufasha we yari yarakunze Benja amuhitamo bari bashaka kumushingira umunyamafaranga. Yitiramo Benja umva byose ni kwera weho waga sore we. Yani ukijua jinsi ambavyo mimi sikupendi. Yubuze uburyo ntagukunda. Wari gutinyuka kuza hangaha. Yani sikupendi hata kidogo. We ntabwo ngukunda. Ngokapia Mwenyezi Mungu. Na ndevu zake kama bashila choni. Hivi ujione wewe unaanza kwa na dadangu. Mtu umepauka ujilikani masika, kiangazi, vuli, yani kila wakati upo sawa, umemlogole. Bamubwiye nabi uyu n'umwe na umufasha we. Gore bari kubujumeze baramusuzuguye. Kabisa ni mkosi. Yani ukalogwa. Ho waje barakuroze. Nyanyuka uende. Haguruka ugende. Sasa hako ndo unaondoka kweli? Yibwiraga ko ataragenda sana kaka. Ya ngihanganye. Sometimes watu wanaamini kwamba pesa ndio kila kitu. Rimwe abantu bizera ko amafaranga ari byose nyamara suko kuri. Wari ko ari inkuru ye imubabaje turamuzi. Aho urantangaje. Uri n'amafaranga ukavuga sicyo cy'ingenzi. Amafaranga ntagabasha kugura umunezero. Wako angeamua kwenda kwa mwanaume ambaye ampendi. Umugore wawe yanzura kujya ku mugabo adakunda sintekeza ariko n'umunezero. Nshuti yanjye. Pesa na mambo mengi sana. Amafaranga agira byinshi. Ila naomba nikutakie siku njema. Ariko ndajya nkwifuriza umunsi mwiza. Amafaranga bakomeza kumuha hara ameze Benja ameze nkaho ari kurya ubugingo bwe cyangwa se ubugingo bw'umugore we cyangwa se ubugingo bw'umwana we tuzabireba bese meze bite. Hey yewe we ni gitambo bari kubyibushya. Ya sasa hari uwavuze ngo ari haganira na Vida wa mugore utwita bakagira. Yavuze ngo bari hari umuntu gushaka gukina n'ubwenge bwabo. Nuko yayisaga amugaragara. Bimeze bite gutu buhagaze imbere yanjye we. Mambo ambaso kuso. Mambo gani unataka unayafuatilia? Utureba ibintu bitakureba ibiki. Siweleze. Ntabwo bizi mbwira ndaguha gasopo. Unaona unatoa miguu yako aponera kwa shemeji yako kumwambia vitu sio kuhusu. Mbona ugenda? Kwa mugore kujya kumubwira ibintu bitamureba nzakwereka. Uzanyere gute dore uburyo bamutwaye ya transport y'ikibungo mu Gisaka umbabarire bwana mdogo kumbe nikaoga yani hilo ni onyo ambalo nimekupatia iyo ndi gasopo nguhaye sije ukirudia tena usubire nitakupa adhabu kubwa zaidi ya hii nzaguhana birenze ibyo uranyumva yego we uyaye kujya kubwira umugore we w'uyu mugabo mugenzi wa Shaka sinzi byajya kumubwira bibabaza umugabo we sasa za kumaga sopo ya Shaka ari hagenda yahuye na murumuna w'umugore we weho nanone yego barasuzanya habari za siku nyingi amakuru y'iminsi myinshi ngo ni sawa sinzi weho sijui huko mjomba nyumbani ndaho gucyo muyomba mezate amna kawaida
Bahati nzuri nimekutana na wewe, nikasema nikwambie kwa sababu hizi ni habari njema. Nilikuwa nawaza kuja nyumbani, lakini kukutana na wewe naamini habari zangu utazifikisha. Turahuye nibwira kuza iwanyu nawe turahuye ngo nkubwire amakuru meza. Amakuru meza ajya nkubwire mukuru wawe aratwite. Yani bazara yote na chokola. Muyabyaranye n'umuntu umeze nkawe. Mbona itoshi? Wabonye bitahagije kumucikisha mu rugo ukanzura ngo umutere inda. Unaona kuna mbaya kiasi hicho. Kwari cyo ufite umutima mubi meze gutyo usigira njye muzima. Nawe uri umugore uzarushinga. Sio na chokola kama wewe. Sinarushinga n'umuntu umeze icyo naho narushinga. Umvise irazenguruka ubiri hehe igeze hehe. Lakini Ashura wewe unajua kabisa yule ni dada yako. Ashura ni uyu mukobwa. Urabizi? Dangu azana chokola kama wewe. Urani mukuru wanjye. Mukuru wanjye yanga amafaranga akasanga umuntu toragura. Yaani mtoto mdogo utaki kuzungumza maneno kama. Sio mumbabarire. Umuntu toragura amacupa. Utakuta wewe shetani nitakuwa nakosea. Wewe nkwisa shetani naba nkosheje. 500 tu nataka. Umva mama 500 basi. Wewe kunipa mimi au unaela kabisa? Nta mafaranga mfite, nta mafaranga ufite ukuma cyangwa nta mafaranga ufite. Dada yangu amepotea. Mwanaume mzima una 500, una 500. Maana yanjye. Nikuta tu shemeji. Una mukuru wanjye ibyo byamubayeho. Yani kujiangalia yani nakuchukia. Ndakwanga ibaze. Mushaka amafaranga. Yewe we Benja kubera gushakana n'umufasha we wabatabikunda umuryango we waramwanze. Kujya no kumva ngo aratwite amutwitiye inda ni ibintu batishimira. Uyu nguyu avuye guha gasopo umuntu runaka mwabibonye. Ya iyi ni episode ya kabiri ya filime Kalenda Kichawi ingenga biya gipfumu. Dore uburyo wa mukobwa niba wamwita umukobwa cyangwa ngura ikaze mushiki wa ni tutu uyu. Lazima niwaze Davida. Ko mbona wibaza byinshi ngo mbe nibaze kila kitu. Mbele yetu kuna kafara ambayo nataka tuitoe. Ndazuzi byinshi imbere yacu hari igitamba tugomba gutamba. Nini kinakuogopesha hapo na kafara yenu imeshakaribia? Ni iki kiguteye ubwoba muri hafi gutamba igitambo ni iki? Urambona nge nta kintu ntinya. Unanambia msio nawazo. Vidu urambwira ngo singi ibyo nibaza. Kwa kafara ataweza kuzaa milele. Abakuba tubwiye ngo nitudatanga igitambo ntabwo tuzabyara. Uoga kijana. Werekera ubwoba sha. Nyumva. Unaona midadako? Urambona ngiye mushiki wawe. Nanjye nagizeho umugabo. Nabanaga n'umugabo wanjye. Unaona masharti. Ariko kubyamahame badusaba. Nabuze ngo nagenda aje kubyara handi. Agende buri wese agibonane n'ubuzima bwe kuri ubu ngende ndirirutsi. Abana biki. Wabyara abana ntibanagufashe uza abana biki gihe. Zingatia kafara yako, chukua mira yako, unafanya maisha yako. Wewe ibitambo byawe amafaranga ubundi ugire. Yewe we. Ukijua wazazi walituzaa tuacha deni hapa duniani. Vanga magambo yawe kurasa kuntega ariko urabiza ababyeyi badusize ku isi. Lazima niache kizazi hapa duniani. Nanjye bisaba ngo ngire uwo nzasiga ku isi. Kuacha kizazi hapa duniani. Zabaho ubuzima bw'ubwoko ki nta muntu nzasiga ku isi. Iyo wagiye muri ayo mafaranga ugombe wumvikane nibyo. Hakuna pesa bure. Yewe we nibyo bagusaba ngo ni ngombwa ngo ugira bubabaza kugira ngo weho ugire. Bana amafaranga. Unanielewa tutu? Hakuna pesa rahisi. We nta mafaranga yoroshye kubona. Hakuna kitu ambacho naongea na point. Lakini ngo byose ukuvuga nibyo nta kintu kimwe ukuvuga kikari cyo. Haya basi tutakesha tukiongea hapa. Ila cha msingi ni hicho, shikilia maneno yangu. Utaishi vizuri, utaenjoy. Mago tukomeje twarukesha ngariko ikiza wo amagambo yanjye yashire mu yazirikane ya Shaka Zulu nukuyita ikintu cyo gihe kiza cyacu. Ni kweli kabisa. Kuvuga ngo ni sawa abandi. Ili jambo likisha. Ibi nibirangira.
tutapiga pesa nyingi sana. Tuzana amafaranga menshi. Na mabebe. Ngo hanyuma turyoherwe n'abana. Bakiraho umukuru yaraje. Kuja kuwakumbusha. Nje kubibutsa. Iminsi iri kugenda. Nadhani muda sio mrefu. Ndibwira igihe kirekire. Uko abazifuza bazishima abakuru. Miaka miwili tunaruhusiwa kuwa na watoto. Tuvuze nyuma y'imyaka 2 tuzamaliza hili. Mirana kugira abana. Tunaruhusiwa kuwa na familia zenu. Bango mwe ni mu bisoza muzabana n'imiryango yanyu. Kama kawaida tu. Maze mubyare nk'ibisanzwe. Yewe we. Kumbe ndo wadeni. Lazima tulea tata ukaka wetu. Mba tugombe turya amafaranga we. Yeah, alright. Watch out episode 3. Tuzabona muri episode ya gatatu tuzakurikira yari Demanakiza Mwenso muri Kristo Yesu. Nagushimira cyane kwa wayirebye kuva ku ntangiro kugera ahigeze ubu kutoka mwanzo hadi mwisho. Ya amani ya Yesu Kristo we na nyote popote pa mlipo. Ya tukutane wakati mwingine. Kwa heri.